Nagina kone tere mipaka wa barabachi andeketheti rungu rwa Mitheru Cooperative ni bwethirite nende bakita gamba ngenda bethira bakiringana iramwe bomba ukenera matunda yore mipaka wa arimi babara ni bakuma kanji kero iriani bwe na njeni bethirite nende bakiromba kinyadirikare bombithio kinyelwa ni fertilizer na njira mpotho Martin Mugambi na utumenyeria ngwataniro ya arimi bakao aba Mitheru inde ibatwite twari ya kugwatanira kenda kuthiria mpatho ciao cia kindeni gutigira urimi bakao aba bukutha na nkinya kugiori tonkuruki tumbe kuona nituno tumbe kurima kawa twina ngwataniro tuthiete twi amwe ona ketho no urimi ona wendia ona maundu maingi makawa twitho tugwatanite amwe nikulali na maundu tungucanio twingi muno twa hapa na pale nundu ilaita society jiri lakini nao kiama giakwa giwikara nikionire tubati kwatania those factories jione itwike gintu kimwe kuringana na kiama abarimi baba bariuga bobo ikenda kuongera maciara na nkinya kuthia urimi kenda kuona ndawa na nkinya into bya kurima kawa kabiega na nkinya bare amwe kumba kubatetheria bura makurima in a new way kenda tumba kutakethwa ni togu kuga production kedro iguru lakini quality ona iguru zaidi liko kiama actually the strongest point right now bwa kiama ni gutwika we all see the same thing ituri amwe na turenda go in the same direction bake banga gagwo gukirira okira ujura kiri arimi baba bakiugaga kao antugo inogationaga no achiringi no turimi urimi muno lasima wendie ketwa itandigo ugurenda wa jiaku kana ugure input jiaku nuntu at the moment kawa tena mbesa tutubuka kawa kana mbesa kelo akena mbesa na kanyo na miromo no lakini practically gatena mbi utembesa nuntu murimi atona mbesa litugite kuona mbesa ni tene muno muthia bariuga kao amendani yao ikathukire nuntu batirona no abataraicha ritumira mboria ya withire na kogukuria thirikari kubegirua kiao kubaretera bataraicha kao gatathuka nkuruki nindi makawa lakini ende teno ni turagure banini nuntu ana bataraisa tutai na mbesa cia kugura bataraisa nikio ni unkuromba ndita murimi tu serelwe bataraisa itha ni thirikari nikenda tumba kulima bwega na nikenda tumba kuona maciaro mega kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara betagwa Martin Mugambi.